dan Jepang ya. Nak masih ba dan Jepang lagi nak beliau nama makai diru hapan ya konten diru kan kam ai du diru batang ban kata rupa menut hina kam syairu Kinongri masih Khemdut hapo ka Shatri jangka East Khasi Hills District Milk Union haka khatsau terik ujeliu 8,000 arpulai kilapan pau ya kajing sngau diau bat bitar halor kajing penmi hukum ka sorkar ba msha shu bande ya kadut masih klam nakadau kajing pang masih ka bagi khod kalampi skin disease habakran shikilat pathai khubor katu kaningut kinongri masih Khemdut kilapan pau ya kajing bitar bakumno ka sorkar ka pha khang bandi ya kadut masih klam dale shwa ya ki test lakalong ka babit ne em bandi Padahal ka poru kelam daya peliu jengmut shwa bat kinong rimasi. Kila keno ru baka sorkar kala le shiliang khmat i kinong rimasi haba ya kidok kha kida tes shwa kin sapa khang kat ba ya kadut masipan kelam tes kila pa khang bandi. Shu kila sengau diau ru ba haban berat ya kadut kalawan ra ru ya kejing do nong ka bakrau ya kinong rimasi namar hakashisngi ki haban ai ba mat besar ya ki masi de ki hajar tengka lada duna ki masi bakiri. Hendrai lada de ya kitu kibari kambon kala khata de kilak tengka kajing dunong kini kinong ri masi kle thoru bakadot ka baki khem kide na kamasi ka bakot bakhya na kamasi ka badon jingpang namar kamasi ka bapang kamla hi ban penmi dut kle thoru na kalyang joka food and safety hadien bon sngi bala sha khang bandi dut masi kata na duk khat ar tarik ujeliu dang haka khat saw tarik kira sedang ban wan le ekites yaki masi Khemdut khat khalai snen mata kita tang khat itu tadi Dia dia ka society te ki bol dia ta pasam janate khat kam di masih te ka kam ka ba ai cha shisha la ni long di ba smart busting ka ai kam ye ki khna samla khantam ki khna samla mata bala puli haki katan bahe ru ki mio kam yo jam ki sedang berseng ye ki kam la jong da ka ba ki bersang bandri jingri kisnyang kisyar ki masih di kamai dalam di dalam papir rapsi pun mata tem judan ju kan ikan skim menshwa ki posna menshwa te sedan kan ikan skim kesorkar masyai ai ka wei masih itu kitin de masyai ai rei mata tem dan ju dan ini siapa blok ibu tu kiam judan ju skim mana saya kali ki badai pay yang blok kan ang sa ang pay yang kita dari depan nan bagi dan di mamba jonga di badang rip hakaseng di baduk morokli te nasi kuat kan yang kira mamun suang nasi penyane bisa yo itu kawai masih lah ya rablang kajab kade masih te mata kini license sosna wa pisang yang bang tenru bang warna dari yang sudah cuma nasi ong yaki asal kadang-kadang tengah aku akan menyerap yaki para member kita sedang diberap telur kalau nak sibuk nama bangi masih kebangan kesini kamla ban implan ba te jimba mentaru barang tenalor kataru ong kadut pandir umlah teladangin Khemdut ru kamasi kesesdi ladangi ai bam duna ru kasapa te kasem jing bhangi be bari masi nama ba kamar mesim te kamla te banshan daga dukan tengen ya khang chua ke re kamasi te kajing em kamasi kasnian kasiar kade gamar ba em kababam ko mga maki mangingi pareni teladangi yatin thani ni simpang abagi ni kisnam balada perlu kaga jinsem jonga karikot jonga kidon be ki masih bayam gawe atli ladam padan bakana ni simpang bu namar bagi la ban long hakapor bidang khakun tu iyo milki for iya no tani tentang iyo kanika FM kanika food and mouth disease mo Katu kim la ban setiau ikut tu yang no nrei mentana do bapani ya kani kubor ba ong ba uni jimpang ta te pai ba ke tin nrei na kalian jongi te ni tentu pai ba ba kinte penyatin laman masih ki basha bale ki pang be chilinter nrei ngi ya di be ki dot kata hosnan khamyap do ka jimpang kani katai nrei tang menta balawan poi ha is kasil sanir sport kale ya jongi niatin nama bale ngiru kamyo objektif ban ong ba ngila
Pensisya baka ni kadut jong i kamlong kabanti kana kasngi ni ha ni apa report sana ka setia pantes Jepang ya. nak masih ba dan Jepang lagi nak kan yo nama makai biru hapan ya konte biru kan kam ai dut biru batang ban kata rupa menut kira kam syairu mereka bamba ka iba mereka kalian jong itu yang tadan kita mesti bapak Tinggi. Teka no hakapor bang dan Jepang ru ihap siya hai teka do ihapi man pan tanam hai teka do namagi tu kijam sampai kidan baik hi nakata-kata ka sokate kala sim be karai hala de simat dan da pentip lang ye kinong ri jiri la kidan sisa de em kum tahu yang Jepang kala suai be ka cintip sikit ba bakam tong bandidot bakam khang ye tidot kanu kakam kabade ban pentip sikit ba kadang kam ban konsol suai gi nong rap kinong ri jiri de amala singi kumngi matangin dan Jepang e masih asa mereka dut jongi ru la syak hang ngin le kun ya kai tu jing dut jongi hadu ba nim nang syu batai de ilang Pempa Shapi ke jing dok nong ka bangi kum kinong rat ni syam kam tam ya kan jing komentar mau ni yang Jepang skin disease mah bujuk te jing syam jong i kala pendunong sisa kam tam ya ni nong rat ki ba sabang mangesni ma pemungitip masih kalau ka takama bang nimlong klem ai bang ke jing bang bu kabaram bagi bang plus investment di dalam kam calcium di berkhoi kam tambe di kadar jong kalau barang te kum ko mga syam nga ye kalau ka katay ko kay jing dono um kantan ya kata ka jing yo no jong te ne habang syam ka jing lap jong ba kat kum kene gari pot blak ha sarkar te ngilap ba ke ki hamdan kono kata ka jing tip lanya kanu katu kara inspection lanya kanu katu ka research mah should long kabanan jorong baik wan pen lan shop hangi kan lesek ni ikung ko ha ni lab kita lab informal ikha ke kadi long tak kan lesek hangi ro pun dinama mesti phak soy ki bantas ke khanggen bahkan nom long yang diberi buat consume ya kata milmah kadut sekipai ba long safety kan ya bro kalau masih mau nadu step ni try adu men adu pie adu demi absam tang ke yang chong thai sim jinga along kumba 300 syong dari masih galong tai te Isyam kata ko bagi jing kumna mensir ese ni habi banyak kunai penbiang habi banyak sei nak pulang jong kabi la penting ta jong ki te hafta jing yang isyam Pasti jangan pi bat lambat pilong bat kami ini kabut ilong begini buat gambar teh Uma tu pila hari masih lakan na post nam sampai 92 dong saya kalau itu tu hakini ki post nam ko cari masih aku pun bani ke Jepang lane kum kiwi ki Jepang ki ju gila juan jan nam da hak khap ko jong pi ini dari Jepang pertama itu waktu dia orang dari Jepang tu bang dua Jepang butuh yang family food and map disease di sini kayak gitu gila don ya government don vaksin si ai preventif itu dan ini dengan main TV waktu itu dawai yang pendi siang doktor ai ya tiap harga tu kan ni mesti pada boyok pang kum ni tu ka idut ne sisin pakai opang hai kam idut orang boding suka masai bodai ben idut ro itu kon apa anu nak gawe masai ro wa idut mandon sula karena kita cak kai ke jisu jong pi pada luar ketuka notification ko sarkar ban khang so ban didot masih tong ni kan ni kado ingkan me kado ini pakai nak kasih mandi di malam apa mau ini dia itu sengaja bagi saya ini report nanti nampak union jengir bagai
bergelara di bun dalam final. Terus katu gua gelak. Kadut kamu di ladu tu. Dah kita tangki tu iba yo dut iba Bampang ki masa itu ya tangki ko ni akam buat hayang ni adi itu tu dut lacong tadi. Tiap bayi ni berkebah masih pada long laduk bakar. Misutu tak aduk entah si pipat lah pun dia dut. Kum nu pilih pendak yang pada kejumpa masih. Buat kanu kejumpa. Sembang tu pokok ni nong repor khai ibu ni sim ram. Long dalai bil ibu dia so betul. Dia si kanu itu kejumpa. Sisnya tak kasih orang cakap siam bubun masa itu bubun tangmalong mana. Entah pernah kendit masa itu si jar si cerong sisnya tak apa. Ketubus kum skop berpasit berkali mulut fitnah orang itu tak. Sebentar segi bayi dawai. Kumuru orang ba balas lem haban lima si kandun. Kai ke BPI ya ke jile sarkar klem da tes klem da le kanu no la ne klem da kan jok tin sepi kai ke jisko jung pi atom de ba sula la shupun mi ya ko ta tang dep Ai na jing sia ta suaban peni dia onda kila de unwa ngim non ga ta research institute de alis la de kota ya food safety nanti jinai ga mon for example sa ga ko na bo pa ba rum sai layo no ko ga food safety te ko pa ba kila no di ni klam ai ta ki peni bi ko pa te ga sakhen ko Kumar kat hadu mentah kempat one test ini gini masih jumpi nagaleng jongka food and safety. Teman tak sih kita yang tu chairman ba. Kita kasih cok isu ba. Tentang nama kacu cingpang dah test tang hagowe cakaro tang na hagowe kasiam kamu kalau long teh. Kat kami ke report ni. Kalau fit nang kalau man konsumsi. Dangi abstang kata buat mata wilayah tu wilayah wan ini.